Srđan Cvetković je autor veoma značajne knjige, to je zapravo njegova i magistarska i doktorska teza između Srpa i Čekića o metodima političke represije u Srbiji od 1944. do 1985. Koristio je dokumenta tajnih službi Jugoslavije, istorijsku građu Slovenije, Hrvatske, BiH, Mađarske i Rusije. Naravno, ljudi u 21. veku bi trebalo, posebno mladi, da osete šta znači ova vrsta totalitarizma nad kojim je uveden komunizam, o kome će njihovi roditelji potpuno obnevideli od nekih šarenih laža, od perli, kakve su Indijanci dobijali, zaboraviti sve, a zapravo većina onih koji su mogli da iznesu meru Srba za budućnost su bili na taj način ubijeni ili su napustili zemlju. Represija je sprovođena najpre kao imitacije staljinizma, a potom je to bio totalitarizam na Titov način. Posetioci su ulazili u kancelarije inspektora OZNE i UDBE, u ćelije Draže Mihajlovića, Dragoljuba Jovanovića, Borislava Pekića i osetili bi svu težinu političkog zatočeništva u tom vremenu, kakve su bile ćelije tesne, vlažne, hladne, bez kreveta, spavalo se na slami i podu, osuđenici su prebijani. Prvi put su se javnosti prikazale knjige streljanih, svedočanstva žrtava pred smrt. Mladi fudbaler Savo Popović iz Obrenovca ispisuje svoje poslednje poruke na svojoj majci, na jastučnici i donjem vešu. Videle su se naredbe UDBE o likvidacijama nedužnih ljudi i emigranata, o zabrani sahranjivanja političkih osuđenika, prikazano je 50 ekskluzivnih snimaka sa Golog otoka, o kome se nigde ne govori u svetu, koji je potpuno kao zatvor nepostojeći na mapi logorskog 20. veka, a bio je najstrašniji, najmračniji, najmučniji. I uzrok je onoga što se posle toga desilo, tog useđivanja straha kod Srba, koji se i sad veoma dobro vidi. Prvi put je tada objavljena i lista od 16.500 zatočenika ove kaznionice, Golog otoka. Maketom je bila dočarana zloglasna Petrova rupa u kojoj su mučeni i beovci. Vodič kroz ovaj deo postavke bio je bivši logoraš Vlado Bobinac, koji je robio 3 godine. I poslednja scena prikazuje obavezni otkup i likvidaciju seljaka koji nisu bili u stanju da isporuče komunističkoj vlasti žito i meso ili su se opirali kolektivizacije. Na desetine hiljada seljaka je prošlo kroz zatvore. U Smederevu, na Bežaniji, u Dolovu su ubijani, u Cazinu i drugim mestima su ustali na ustanak. Bilo je to 1950. godine. U specijalno za to dizajniranoj kongresnoj sali u Istorijskom muzeju Srbije, tokom izložbe bili su prikazivani nekada zabranjeni igrani filmovi, dokumentarni programi, držana su prodavanja i tribine o političkoj represiji, i to je bilo jako dugo trajalo, to je izvanredno posećeno. Gostovali su delegacije iz Slovenije, Poljske, Mađarske, govorili o svojim iskustvima iz tog mračnog vremena i zapravo žalosno je, ali je i divno što je Srđan Cvetković to uradio, što je pokazao prvi put te zaista najmračnije godine srpske novije istorije. Naravno da afirmisati istinu, afirmisati slobodu, upoznavati mlađe generacije sa tim pojmovima, sa onim što one znače, sa njihovom važnošću, najpreči je zadatak, jer mlade generacije imaju tu opasnost da skliznu u matriks generisane tehnološki relacijama i potpuno nesvesne onoga u šta su upale. To je zaista veličanstvena izložba, a u ponedeljak su slušaoci naši u prilici da vide premijeru filma. To je novi film Boška Savkovića pod nazivom Bog da prosti, o zločinima koje je nova partizanska vlast izvršila nad intelektualnom elitom Srbije i Beograda krajem 1944. godine.
Akcenat priče je na srpskim glumcima koji su bez suđenja tajno likvidirani, grobovi im se i danas ne znaju, ubijeno je ukupno 72 umetnika i 76 novinara. Na ovoj premijeri će se pojaviti neki od glumaca koji su tokom rata igrali na pozorišnim daskama, izbegli likvidaciju i koji su i dalje među nama. Pre nego što čujemo i uključimo Boška Savkovića, čućemo odlomak iz filma U ime naroda, koji govori o ubijanju i stradanju glumaca, i čućemo trejler za film Bog da prosti. Najpre sledi odlomak iz filma U ime naroda, o kome ćemo govoriti sledeće nedelje, kada će nam u gostima biti doktor Srđan Cvetković. U ime naroda, tokom divljih čišćenja u Srbiji, ubijene su stotine intelektualaca, studenata, učitelja, profesora, sveštenika, inženjera, advokata. Predstava u Narodnom pozorištu, najveći deo tih predstava je bio satirične i humorističke sadržine. Najveće uspehe postizala je Centrala za humor. Srećom spasao živu glavu. U Nišu je u prvom udaru oslobodilaca ubijeno 7 glumaca lokalnih pozorišta. Niški glumci nisu platili životom svoje profesionalno angažovanje u pozorištu. Njima je glave došla mala sredina u kojoj je svako svakog poznavao i prijavljivao pobednicima, dodvoravajući se novim vlastima. Nejasno je šta su novoj vlasti skrivili niški glumci Živojin Vučković, Miodrag Kovačević, Dragoslav Kandić. Streljan je i glumac Žika Ristić, kao i Svetozar Toza Cvetković, koji je za vreme rata bio upravnik pozorišta u Zaječaru. Grob se ne zna niškoj glumici Kaji Đorđević. Od prodatih karata priložili su Crvenom krstu 187.276 dinara. Odmah po oslobođenju uhapšeno je čak 14 pripadnika ili pomagača ove umetničke grupe koja je radila za Crveni krst. Bez ikakve presude ili traga, odmah po hapšenju, ubijeni su donatori ove umetničke grupe, apotekar Jovan Viktorović, trgovac Miša Đuričić i penzionisani oficir Mijat Lučić, otac uhapšene glumice Milice Lučić. Grobovi se ne znaju ni reditelju Dušanu Iliću, po kome je grupa i dobila ime. Uhapšeni su i ubijeni mladi glumci i muzičari Antonije Tonko Milanović, Radosav Cule Pavlović i još nesvršeni maturant Boško Savković. I oni su ubijeni bez presude, mučki i po mraku. Neznano gde. Velikim zalaganjem Mitre Mitrović, književnice i ministra prosvete u prvoj posleratnoj srpskoj vladi, brzog i tajnog smaknuća spaseni su mnogi drugi beogradski glumci, među njima Olga Spiridonović i Žanka Stokić.
Oni koji su preživjeli surova saslušanja i prva divlja čišćenja, kasnije su izvedeni pred sud i uglavnom kažnjeni. Živanu Žanku Stokić osudio na 8 godina gubitka srpske nacionalne časti, kojom je izgubila i pravo učešća u javnom životu. Nijednom posle rata nije kročila ni u Narodno pozorište, ni u svoju omiljenu Skadarliju. Ostavljena je bez ikakvih sredstava za život, bez hrane, insulina. Živela je još 2 godine uz tajnu pomoć starih odanih prijatelja i poštovalaca. U groznici i košmaru preminula je 20. jula 1947. godine i sahranjena je na Topčiderskom groblju. Žanka Stokić nije direktna žrtva divljih čišćenja beogradske intelektualne elite. Žanku nije ubio partizanski metak negde u mraku u nekoj jaruzi. Ubila ju je bahatost novih vlasti. Bahatost svih onih ništaka koji su se tokom suđenja smejali suzama najveće heroine srpskog glumišta, koju je i sam Nušić izuzetno poštovao. To su strašne stvari koje ja prvi put kažem i ne stidim se toga da kažem. Ja imam 91 godinu. Svuda su poubijani stvarno elita. Kome su oni zasmetali? Zašto su se borili? Za vile. A onda onaj strah. Bog da prosti. Bog da prosti. Bio je ovo trejler za film Akademija koji će biti prikazan, film Bog da prosti, u Akademiji 28 u ponedeljak 13. oktobra u 18 sati. U pitanju je premijera ovog filma.